tup khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Ki mat bakong san kilong. Ya ki pendunaya ka dor petrol ba diesel ka Meghalaya Joint Action Committee jongki nong kamay kali ba pher da ka jinga lumpat ba Hamadan Malki. Ya rali ki kali kamay Upper Shillong ban persya ya ka jingkiu dor ka petrol. Dawa ki nong hikai SSA School Association ban pentrekam ya ka jing penkiu tulop. Penlong ka District Legal Services Authority East Janta Hills ya ka jing penkhoj yo pengkat haklirian. Mentangin pet ki khubor babnya. Kiseng kali kamay nagathan Upper Shillong kentup nado ka mer Taxi Driver Association melim umlengka Lomauba Sado Latjam Mauklon rengkat ka FKJGP Upper Shillong hapok ka lama jong ka JAC Upper Shillong melim Taxi Driver Association kala penlong daga jinyat rali nado mer hado lai mer pen persya halor ka jing penkiu dor ka sorkar ya ka petrol. Konstitusi yang berawai, ilasim yang negara, hakabat mentak seni niami madan, halor kejing kuman, bak kejing kelut ke serkar, hakabat yadai, bak kedor jengkum peniang, bak kita kebah kelacat sengi proses nam. Hakajing isya. Kakenhon kitrai kali bat kinongnya kali kamai, ya kabala tip kumka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles, mentak kesni kila penlong ya kejing ya ki pendawa penduna ya kador, jangka petrol bat diesel. Da kaba ya lumlang Hamadan Malki. Kinong kershan juga Joint Action Committee kibana keleng kesor Shillong bat kapsor kilaya tu Hamadan Malki da kaba perta ya kajing dawa bat bandra lama bat pensngo ya kijing dawa jongki Shillong terlenti. Kinong kran bapher kila ongba kim snow day ban penkiu ya kador jangka petrol bat diesel tamal kani kala ban kata hipat ba. Habak kran bat kilat pathai kubor usong konor jangka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles wandon bok jerwa ula ongba kajing kiu jangka petrol kala kata shibo ni upat ba nong shong shnong jangka Meghalaya. Kata kadi kawai ke failure nak government policy tiga nombor 2 pada kalong ba habide be kini ki jing penkiu kumaki kali maki mo habide be kini ki jing penkiu la tapi ong ba masa kajing ai kini ki permit nang kontak unemployed mo ndrei kum kalong manta pada baniang hala ki jong ki cat minum lak suk te nak jing kiu sendat kini ki dom nya kabak kampung san kalong ba ka sokar la ka kwa bon ong ba ki khna ki bala nang la start manta ki sim ya kini ka permit banyak kali tengah sudah mana kalian sorkar kali ban agak ti kuman tiga yang berkentiu kanya ki ndai bakin kinyak teh ndai kalau mata ti kinyak kuman teh nak kalian ke sorkar ni hapse yang pajak ti khajna sorkar dengan itu ipi men haka swak lockdown ka khajna jong ka passenger tax kaduna ba hadian ka lockdown ka kiyo kani ka passenger tax tekum tak ter iki berfai kolong ka jingtu jong sorkar kolong ba wala pi ai ki kidat ingi bangin yang ndai pi khrep ban ot mak teh ki kidat jungi teh iki ya kata nakaleng ke kejungi ke si habang ada pisan begini bang saya song ngini kenduk yang aksi sajan ya kapor ngin seputip ya kecaka ai begini kenduk bang sesim 47 senjam jong jingi ki lata kayan nang yai kuman kesokar ni kagini kiti bulan ngin sesim kaka jingelang ji si sajan Habaya kran bat usong konor ka All Meghalaya Taxi Cab Martin Lengdo nonglan ula ongba ka jingkiu dor jong ka petrol kalabo jing e shibo ni kinong rap bat kinong kendong ula ongru baki nong sor la kumno ki biang namar kila ban yo lut ya ki ki jong don kam jong ki henrei ki nong kendong ki shamjing e namar ki haban shania ki marba mardi pat baro ki jong don kam ki 1 point na sor shelo ula ya thoru baki jing e ba kraw jong ki kalong ban penpoi ki nong pang sor shelo Kau umlan shu kamlu umlan shu baro ngi depend mal sor Shillong tilada kam perkhat lada kam phai khmat ke sarkar senong kendong ru kumno perhat yang kejinge jingi no kendong mong tang hasor ho ngi don kejinge hari kham tam lingi sino kendong ko sarkar kuno nyelam perhat lem hi bedon lala kejong konstituensi hidon lala kejong kinong kendong tu sngap lem yang au nong yelam patu perhat lem ya kibire kanu kejinge ki kapang di stom hadu no kejinge jongki hin sia sa kumni hinom perhat su sim ya kanu no karai kemut kei ke bapirai kalong kabam suhun ni pai ba ham tam ngi lei ginong nanong kendong lei kemut pi ti ar tengka kemut kam sui hab ei yar tengka indunai diesel kemut kume ong ngi wei long kumi wat sing tien kwai ngem yo re ham tam ngi lei nanong kendong anu kejing e jungi da kum num nur ali Shillong kan perkhat lem ken yak cing penhiar ke diesel kabudunar kemut sipau lene khatsan
Perkhat lem ngi bang su batsa kam ni tekam long. Ngakan tuiru ke minister ke bidai pai ke transport. Pai khamat lem singi kinong gendong. Kanu jinge jungi kinong gendong. Uwe ni kitrai petrol pom ubalai snok tilang hagani ka jingya ki ula ongba ka sorkar kala ban pendunai ka dor jaka petrol ba diesel da ka ba pendunai ki khajna ki ba pher Baka syong nong rem ka jingi ke jongki te ngala pensai tu sngi khniat pisia habai baka tax nomor por banga kadang galok ke sistem tek syua sistem syua ngasdang ya pamang tei tinggal kermau ti benai fab syua jong lockdown ke government ke tax ya ke petrol ya ke diesel ke tax 13.5%. But 13.5 kalai poinsan but ya ke petrol ki tax 22%. Kat baka sales tax ke 18%. Tingi hak ban stu ke wiru baka petrol ke diesel kini ki doesn't fall within GST. Kini syak categorise saka Meghalaya value added tax. Kini ke state subject. Tinggal ngakan mau ba hadin ke lockdown. Wat tu ke lockdown ru ke ekonomi ke syahid so hard ba ngitep i barok hai i baka price jong crude oil ke international market ka her. Tindai pause hadin jong ka tang si benai ti benai April. Ngakan mau mid month jong April pada ke government ke ra ke tax jong ka diesel na 13.5 saka 22%. But ke petrol na 22% saka 31%. Tinggi sekolah dah hak bandra ke tax so at least has to be a gradual slope kan bandra mo. Supposing ke diesel nak 13.5 kadi bandra saka 15 17 kunta kan rei kensan kira bin nak 13.5 saka 22 te bat kensan kira pat ya ke petrol nak 22 saka 31%. Te ngas ngau ba kani ka khata eventually pada ka khata ya khata bat ya ka hiduk kisuk kan maka kiu kensan fi ke petrol mesin ke kiu ke baik kali teman obviously by kamarba mardi ro kiyo te kembangan men should remind me fi to sniru baka state jungi kolong totally dependable on roadways for transportation. Neither we have access to airways, waterways, and railways. We totally dependable on roadways for transportation. Te sisian bakal kiyo dor hi ka diesel tengah try kamarba ro kan kiyo hiam sa khamtam ni le baka state jungi pe ka ki khamtam yu khaw ka transport yu khaw ka debit through FCI. Te ka state government ka haban ket bitek ya to 9 tons. Pasti bakal implement ke Supreme Court. Ni kamna ban violate ya ketua. Eventually ketua bahap ket nang connectan for that distance we can cover. Ketua eventually ka kiu dor teh ya kamarbam. Kaseng kinong hikay Meghalaya SSA School Association menta kasngi kila dawa baka sorkar ka deban pentre kam ya ka sandur pen kiu tulap bat ban penya rengkat ya tulap jongki bat kinong hikay sorkar. Habakran hakilat patai Khubor ha Shillong Press Club u President ka Meghalaya SSA School uba Aristotle C Rembai ula ongba kinong hikay SSA ru kidan hok banyo aku tulop jongki kum kinong hikay sorkar kum bala pruit dak haka Right to Education Act uba Rembai ula ongba ka sorkar ka pentre ki kum kiwe kinong tre sorkar hak ba pendap iki kamram election pat kiwe de ki jing betha jong ka sorkar hendrei kat ba katulap jong ki pat kamya rengkat bat kata ka jing tre bala bensyat haki adu ka arpoi trik jong na January jong mentau snem namenta ka financial year arajar arpoi tingi na kaliang jong association ibu jingkili ya ka government nakani ka lies pa Andrew Pamyo crore katno spa crore la ASHA ka education department barhaki benta ayulah pentrekam. La pentrekam ya kani kapisah ka ban siu tulok. La nakabade yang ban siu tulok ni dawana ka state government bakade ban pensai ya ki kategori ayu ka siu tulok na kani kapisah la ni kani ka khajna ka baki yodum na ka petrol ba diesel. La kade ya kino hika SSA ni, la kade kino hika deficit ni, la kade ya ki no hika ad hoc ni. La ni la ki pentrekam haki wei pat ki benta jong ka education department la kade ki infrastructure kum ta ter nakalian jongi ngi dawa ba ka state government kadaiban pensai kadaiban I specific kapnola pak support education department ba akibenta ayu la pelut nang ta ka ba arpat ka cingkeli ka bangi kwa ban bu ya ka state government nakalian jongi menta ka sngi kwa ba nakalian jong education minister ba don brom jongi ba kumjoro ka state government ni kan pensai ba hadu kat no crore bakilabu haka state budget karpang namenta jongi ki nong hikai SSA ni iba menta kalau la ars nem siteng kani ka government kala ya hana hadu menta ki problems ki bangi ngi ya kendo ndu ki por ki ba menshwan ndu ka previous government the same problems ngi ya kendo menta
Tika ega jingkular jong ka party NPP before election balada ka wana ka bor kan le na menta jungi kinohikai hadu menta ars nem siteng ngimpat yo idak baka state government kale menta jungi pi wat ya kanika jingdawa jungi menta ka enhancement but pentri kam ya ka salary structure ka balong a very genuine issue ni dawa katkum ka art act 2009 batkum juru katkum ka state art rule 2011 kataru kidang kantai ban pentri kam tingi bu jingkili kan ya ka government ba la kane ka people's document jong ka party NPP kalong tang pan su penbit election yang ni ha ka for election ni kadon jing thu sisa ban wanra ya kata ka jingkala kumbala kam suwa ka election 2018 kata duty lang ong ha ka COVID-19 duty kira pa lut kira pengat duty lut yang ni nadong sadong almost bat kini regular teachers kila pengat ingin nadong sadong ada ke pensusi yang ipat andala dei hakabaya dei berkebenta juga service matters bat ka salary matters kumbang ong nakaliang jong ka state government kale tukupta nakaliang jong association ni kwa ban pa ka message ka basya sa ka state government minta pas ngilang ba jong pi kila ta ko borba ada ka state government kam penulong ya jing dawa jong ni hapo kat pratrik jong mentau benai ni nakaliang jong association hadin balak put kan ka jing bupor ngingin simpat daki we kisenjam wat ban pelong ye ki program jingiki kumbangi dale hati por ki ba menswa imat kala long ka raibi yang ikino hikai SSC balada ngim ya ki ngim yo ya ka hok ka ba ngi dai hok ban yo kublesh bon da pidang don cikeli lapan Ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle haka khandai tarik urampang arjar arpau kalawan kerpad yaki stand tourist badon hakandai lan bakinya trelang haka ni gajingya khot jangka seng gajing sange kamai kali ki taxi bat gajingya ki bandawa naga sorkar ban penher dorno eka petrol bat diesel habaya kram bat kilat pathai Khubor udon bok jurwa president ula ongba kaseng ka khot ya baro bakin trelang namar kaseng kamkwa bandon kanu ka jingja basnosi hadin habot lada don ki bre ki basim kabu jingtep pa kidon kini ki kali turis mo ki bakamai te namar ba kani ka jingi ki ka jungi bandawa nak sarkar pan penherdo ki petrol marba nadu pas danghi ngilabu ya kini ki strike mo hadu mentah kadang ya indefinite strike te ka basusi kolong pat mengitip pa ki perdhot ki jungi kinonya kali ki la pentip ingi mo menem step pa kidon ki action ki paper ki tores nang ni po PB ki ba kamai pat te kani hi kolong ba kumbak kini no ya kaplang ja mo jungi khasi dai nam dai na kumno ki bender kin kamai sahu hakaba ngipat ngihapan bu ikini indefinite strike mo tengis mo pa kani hi kam penstunat yangi te namar ngi iru pa kani jingi hi jong ka all Meghalaya hi borok kawai ka state ka Jylla hi mangila bu ikini indefinite strike te hakani ka poru ngi kentu kan ini ki perlok ya son ki paper ngani apo Shillong ki bodon hangni apo Shillong mo di bodon khamtam ni po Thailand ba kini snok tilang bat kani ka jingi hi ka jungi ngim kwa ba kinu ki action kin syam kabu mo kin syam kabu ban kamai namar ba babun hi ki action ki paper apo ka jingilam jong ka all Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle mo kalala ban te song mentah paro hi mentah nglayo ban gain support nglayo ka jingya teli nglayo ka support paper apo ka regisi jentia tingim kwa pat ha po sor Shillong ngin i ba kimender kin kamai sahu mo ngingi ki kimender kin kamai sahu te ngi nakaliang ka jungi nam alat abide ba kani bagila tentu mo nakajing suret nakaliang ka jungi ba tungin trelang nang ni shikmat bangila khot ngilai wer kini ki ason kasi ki jungi ru ba si sajan kandon ka jingelang hakapor sibiji mo te tang ini kena tian publish bo Ano kimdei ban simil de baki kinongnya kali private ane kinongnya kali bosau khamtame kimdei ban simil de baki de kita ki bayo mamlu nak sarkar ne bayo plot nak sarkar jadi menteri kat bani baki sange kali jongki ola ada kisah penbor nak sarkar haba kimi tulop nak sarkar kimdei ki full fledged government servant kidi mesti kita ano sabi jongki ru ne dei ni sipet berkatam ngin sekren hadir masukar pat ki baki operate nang ni kan yo ja kono no jingjang basusi keno ya ka GSC tingim sultanat ni kata mo mar tangitai kali private lagi ada maham malah ada ngilam nilai kum kita kiriu sim kabu project benriu nyan so project benriu mo di nama boleh ngilap ni mamata da kejing sok lang ki babun mo ki pat ba
kalau ba yo si don kinong sim kabu te ngim kwa manong kan don kajing kenok sangi kan tang ita nak kalian kami ngiswan kerpat iki toh Kajing sange kamai ki kali hakini kisni kalawan rajing upat ba pahapshania haki kali kamai naga benta banet si kijaka tre kijaka pule puthi bat ki wei pat ki jingdon kam jangki hajowai nadu basdang kajing ya khi jangka seng kinong nya kali hapo ka jella kampatla satya ban yo I ya kata kajing kenja ki breu ba wan yo wan han kampam hakasni lau musyang namarba tangki kali local taxi baya snok ki nadu kasni ningkong jangka jing ya khi katba ki kali Torres pan kidang wan kamai hi kumajulong tangba wat la ki breu na kisnang ba pher kila la ban poi jowai ru hendrei ki shamjing pat pandek dan kam shagi jaka ba pher ka sor jowai namar dan local taxi bat wat la ki persang ban pensange ra ki kali Torres ru kimtre satya ban kit kumta haba phai pat shagi jinglong jingman kilenti senken hene kasni khandai tarik urampang arhajar arkoi pawat ki kali Torres ru kile trailang daga basange kamai habaro karilom jantia kenthop ha east but west janta hills district la sakhi baki surokistan kila kenja ki kali kamai latno ki kali private habaro ar ki district harilom jantia ha clearian kabadai ha headquarter jangka east jantia pat hajowai kabadai ka headquarter jangka west jantia district Wala hite kita bata si ang hiki wala ko ri ka pniang to ka mai mi de da ko ka pniang da ko petrol ka diesel da mi de ki u ka mai la ka mon ko mai ki pli tang ka ru fu bai malik la mi de ki pli tang ka thap pniang ki de te ya ki la mi de da ka ta kam te sange na ki ka mai sa ye de ki u ka mai ni ba ra ko ri ka pniang te hai jing snya yok i ba ba ông ý gặp nên là sẽ ye u là đại ye cái sọt cả tụp của bên hier cả ya cả đó đang gặp niang yo cái taxi cái bài yo yêu safe cái ông ý thế cái ya cái ri lẽ cái đại ba li ông rap yo cái pli te i và lại bersenja li ông sung i di hier wat sa ta kaki ta mi ye do kit jika terde da kari kedi ta ka te di kle yang i di bor i di mi do kit ka ma jo kit hier ba mi de jika tu runa ka ya kalau runa ka le yo pi yo taksi i yo lokal i biang i ta kat te no wan im yo lokal de i ta kit i di bor le mi de hier ba ka chukal i le em tha de mi de kam ong wo kit du yo ang sa di tidak xem chứ nhá bà im gì biết vì là em có thân này chết ta cắt vào lại là cái riêng thôi đi chặt rồi lại tầm nó hajowai la yo lat banya kren bat katto katni ki khna school ki ba hab banya be school man kasni she jowai la ki kali kamai bat hne kasni bamdan kali kamai Torres yo ki la hab ban yengsa da ki kenta hayo habak kali ki kumnu ki wan poi jowai pat men step haba wat pangi kali kamai ru undon kila ya tho ba kila ki kat ki kali bayo kenthop ki kali private pick up thuk thuk bat ki wei shu habak kali ba laki perkhat pat ne em da e kenet phai jan mit jwa ban mi na shnong ki juba panakadaw ki thrang bet kamen sem ban poisha school ki khlam perkhat shu nag ban ta ban let phai hakani kasni donru ki khna school bala rai kot ban ya ta kajat hadu ban da poisha shnong lada kim yo kali tidak melihat government voice bang suang dari kari private kita berkadang pilot ini the boy dikejar lain ra escort chong ikat bayo boga thor emotong pick up tentese yo men joki kariten to dang de step on lai garap yang lak dong boy kniu em laki permit la yo phone kariwan misa ka di permit da por lai kami dan em digilak bon bala kezat indah gitu menang teh tu waktu jam kan misa kadang yo dan yo tip cibat tip memang yo hah tip yo họ mình dùng xe tàu chính chất hả tàu đi bor tàu đang kẹt nó tàu đang kẹt mình là chính chất nó để đi bor xe mình yo ghi là tàu đang kẹt ghi là phân biệt cái nó ghi kẹt ghi mình ghi email làm yo ghi làm yo ghi lại vậy tàu ghi chỗ mà đi chỗ ghi kami yang bayu chỉ yo keri teh suka pada chỗ mình đi yo keri teh suka lại teh ghi làm mình kami teh chính chất sẽ ghi kẹt ghi là nó làm yo kumshi banta ban
pen nuksa halor ka jingdon kam ka khoi ka suba henne ka step nakaliang ka District Legal Services Authority East Jantia Hills rengkat ka jinga trailang ka Cleariat Bar Association ka Jantia Eastern College ka St Anthony's Extension Bindi Hati ka Ambrose Memorial School ka Cleariat High Secondary School ki bor kulit bat kiwei kila shimbenta haga jingpen khoi ya ka yo pengkan ka badon ha Cleariat West East Jantia Hills District. Swaron sedang kajing pun khoi ladon shwa kajing ya lang lengkot ha pelau ka Community Hall Cleariat West ba penyat de ukek su President Cleariat Bar Association. Kiba ajing kran hakani ka sngi kilong ka kong G Rani District Session Judge Cleariat Dr. P Nongtudu Principal Jantia Eastern College Secretary DLSA DS Marbanyang CJM Wahe Shnong ka Cleariat West u Secretary ka Cleariat Bar Association u Arwar ula agi kentien Khublai. Hakani ka jing yalang kinong kran kilapan sngo halor ka jingdon kam ka khot suba haka imlang sa alang. Kamtam haka jingya day baka kwat ka kian. Dogi ko forum impor ni udang yok di corona. Bugu po Italy. Kujudu oxygen bio. Ada oxygen bio hapsu bisa nyau pau hajar. Tangkan tes nyau si yam ubru balik uyo. Ndrei omu la nyau pau kas nem ima. Tu saja asu. Ya ni kena air covering mesena. Ndrei du nyau si saat ini hospital sedang suatu kata idor. Di mana sedang tuh, wah lelaki udah koi tidak suka, lain lagi tinggi kiwaro. Di mana kami ni kita, kiwa yui, tip dikenai. Wah kini kejut corona ini pun sudah terpakat dalam ego, toyo lompai lah, jadi nak jadi orang udah koi, yung kisah yang ini, tinggi cat yang ini. Lene ki bam ki di lene bentawar aka ju kesen yo ye kesno ka taw yo ni me bule ko ji dari te daw ke tule ko man ko ko em kam kon ha ki ri me tangi dunai ke civic sense tingi de ko no ye e ka tan bang du ga ina hani ga ina na school ikhala school ki diben sedang e na school na thai school jo phim ki kai ko no bam diben jabo shani shatai tingi hani buan ba ki ni ke long ka hazard ko wi ka liya tinggi dia kan kain napi kibaret kumdu waktu dia yuk ni ini kan dia keluar di kelas kelas ngai sing si bam chicks kini kita di kelas bam dia boy itu di kelas dia di pasien seberat dan ni gini si dong juga sedih hanya yang pasien itu ki itu ki bam berada sedikit ini sampel yang jong pi start shua na ini charity begins at home sedang shua ye man pi yang kumdu member jabo ting ini kini ni dia kumdu hayi gila ada kinjat rehi ibra chasuro rai dum jadi kumta kum organize kum kini ki program ro kum Shillong organize nimde ben shi jabo na yem ibra chasuro jadi ban bo ki chakash even nimde kita ni ingin sedang mentani di barat jin sedang jongi bumnya nangit baru hai pin sawa ni lagi dong tang kerja nabi ke Shillong ni pin sawa ni ki brio kumno pandani kata civic sense kumno ban pin kho ikini kita nomor bele kami kaya rak yang niru umde tam ni Shillong ni ya helok inyut so tena kan ya helok inyut kumno ban pin kho sedang sho ban pin kho nyala ye phalau ye ter ba ko Pada kitu gi khubor ngila poisha ka bakot tat hadu bangin dia syambyang khublei shibon.